Mami, and ye obedient in me be ya dream. Say, Mama Yankupon and says for. Your man Yankupon sensible. Ye nipan, your pen, ye pen, and a yakofa. Was your uncle when he was at 25 about one a costume Jimo or my come from Ghana, Nipa a penno. O Yankupon at another mendica and Nijab fear, Bebia, Ayudin. Nazo Prophetess Emelia, Etrum said, Debbie Mahama. Or when same be just a oka, just what kind of numusem, and yes, sir, or bebre, Abusia, and someone, Prophetess Emelia Abake Candy, and Yasim Kuma, a high Penyah blog media messenger. Say any demo over like video no doubt my over subscribe button so. Now back a location now be feel free. So back to the wajune amame our comment section. As I first said in introduction, let it be a friend of Prophetess Emelia. Up a dim come after 2025 banner 2 year any Mahama. Any bow meow, I will chill more business. Say Mahama be bre pay. Just say, Wabeka and Lumusem. Observe your video, Nimra. And no my Ghana epe. Mammy will be a moody, mammy. Yakase be a no, and no my pa. One hour can be mammy, I shall forget. Then person make a show and say, soon Simonia man, we are Canadian, we are because Yamis, Yamis, but will be Kenyamia, and when Yami cry or someone, but any public blino. And Tinia may be a say. And Yamina, ye bonny Yamina, yes, I is then Yami Ablam Yam Jacob, Elijah Yamino. Or poor one or when Yami different beer, or no, or soon now walk, says Yamina say, or Shankom. And so near Bian, yes, I rain Yamo yet Abram Yacob. Because I did be a Yamini mistake. Yame or near from so. We knew me to say Yamina boy. Mistake be any. Among years way in Yam flowers in Yamina, but problem be any. Nyame enchantro se nyame se bibi se wo anama yiwa o ma mistake matter mistake beba mpa on se enye enkoye mo be a eye den nipa de na enso e wo ho se ne nyankopɔ ko boy ko du ba because say manum ku se bibo nipa nti eye den a na enso de e be but enkoye na enso enkotela e be ma ade de e be dane ade anu Abusia Prophetess Emelia for bar and no edi and common. You see, and common as a fee and Wabeka who are one young kitty. Mammy, what today? Casa Quano, I say. Now, my memory, I think Punonia June 9 December was on the Tossons and near Cotuaba. A deep for can sembebre. One monk of way. The entire medio make us a monk of way. Mammy, we deep for bar. O come. Dear, what 10 one also get deep for one also count. Even an evangelist for crowd who be JD for too many because now a more acquire say a more quietful will be a cabby, will be Timothy, will be prophecy. One also way different in Unyanti, nor the Ababe cabby. Wait, Dr. Mahmoud Baumia baby. We also Yura Mahama and a baby. Mamma, Yame Ba Sacro, Okrawaka, Sinyamia Yasum, no, a Yamecro. Now you're John Dramani Mahama for NDC. You're Dr. Mahmoud Baumia for NPP. Me busa some way in your dinso. Womumu wine and an anchor where young coupon apedi, Yamipe. I say, when we can add, but make because the baby me talk as I say, any pam penocry. So what kind of cranny panya day? And you win the cry, young you win, yet you. But we can't throw any pa a duty, yet you. Say, me side me a soon. Anna, me side and any soon me bow soon share a check in your madianka, and your nanka was sefat or my dianka, Baumi. Which is NPP. Yes. The now was suffered or mine and prempring nanka Baumia. Mamma, Umun is ano, Umun to us was saying, and then a more who said and Kaya Baumia, and then a more who said your master's son. Share as I dear way a cosono, a cassachi nipa, your destiny. Nyam coupon a bow noir, or back or share when I am on but no put up bay to me be, be anybody for it me who akra without him. What to me what's a crana when you mono or baby as my a dear sin is in obey. Answer now, over one now or more the guy will be behaving. We wanted 2 on suiting. No will be a good tell you grab a sharp and who are not missing a crowd or a dachi. We any particular. What to Mrs. Sam or Shepherd. And to M. Fan will say, if we are soon your man will be better me able to know. Yamen and Eka, but will be better me.
Nkrofukuo bi a omofre omo ho so called prophet ye nyina ye ka ho because me yodifo because bi a menyime ho ye den because me nyet ni me ntim ka se me yet ni debi ayedin ana nso ni bi ye den e wo me ho but ye ma na kuledie enya ne kra na ye mpese oman ne yetimo no ye no den na asumdue ema ye mutu ne ma ense ne ma ne ye wi ye kuro ya se nyame se enema no eye wie a na ye kuro ya san abeka se bikura nipa no kura wa yesi enye ne nyame epeno no fatas enti se ohun hire kuta obi betim abutu hia sana o man mu no niema bi ekono obi betim so agina abutu no maame eba ne sen na de nyankopon na woyi no na obi etimi se saman yeyi onipa timi se nyankopon adwene obi ntimi nsese nyankopon adwene but wose me de wo pe ama nye wo ba asase se nye wo pe unzem dika ka se eye o destiny kura na kura onyem no wo ba asase su a nye nyame de ama no obi timi gi akra ni nhira e de nye ma ba sa bi e de e ma no boys na mo no bibi anya no mo pe no obi ko na ni nhira eye president side eye ohene side eye but later no ohene bi na oye kromfo mi sister Krampo ne say nipa no etena apen awo no one ne wo baako na ne lifestyle anye fenti na me maame ne kwa mpe na ase no ekromfo saa kromfo na nwa asa akokokro obefa akobi ehun won hye dante ne din so fast oye bi ene oye ohene so entina me shabra asesa entina me bi hye ase me se akola foforo kra wo hye wo yam no obi wa ani a otimi dane no ende mame nka ne sei wo bedie di se de wo ka meni adi asam na waka no se wo de wo beka ho wonyi wo ho mfirim sense wo ye nyankopon difo mame ende wo bedie di ne me be ya adwen se mama nyankopon ensesifo ye ma nyankopon ensesifo nye nipa no ye pen nye ye pen ana yakofa nyankopon na wa kire mo se die me pen nie anti medifo a medemo esi wo man no anan se mo nhwe mechi mame me we ne me nya wo kwa na wo ka wo edifo bebre me ame prophet ba ko mejo papa ya me nhira wo e ka bi e kire se Yoruba wo me na be ba na se Ghana for ye mistake e di Mahama ba en some ne nyoma e beto wo mo nyame eyi no e na wo de na hye mo nsa se de me pani nti mo nhwe so na ho amasem eba ne sen na mugina ho ma anase motena ho ye nhwe han ema tumi bia won firi nyankopon te se de woken de won firi nyankopon because nyankopon na eyi na eni se sesa na tumi bia mfiri nyankopon etimi edane firi mu nsem sa na me nhira on se o man Ghana obia ani obia waso ye kasa nyankopon hwe no yi ye ho betoye amaye ana yankasa nyame do obeyi enti wo so wadwunu mu no ene ne wo pe ana sunsun dwuma nto so ewo ho nyame na ayiwu nyame se mekwa abrigiri nyame se metukwan nyame se metoka wotu anaka na ba wotu ana yakansa ayina ba kwantu na ba dise wotu ana mo dise oye hu adwuma na one thing is say sa politician hu nsem na ye nsem bebere eye sunsun nsem enye se ne esi hu ye fa ne say masole makoto aba hwe ebeka obi kura se sore koto aba no enye easy se ebeka se wo sore ne koto aba no enough ni nyina no mo ye hu adwuma wo ye this mistake obi betumi aka wo nhira hye enso nyame na di nhira na mo oye ntini wasi asasu sumunye de munye nyame pe ewa adwene pama oman Ghana dusu pama oman Ghana because oman Ghana ya bre ya tete moja hwie gu ya hai ye nusuo ne ya hai nyame wede wate ete dumre ba bia nyankopon timi yi akraketo akra nyankopon timi yi obi ema mo haw no ni nyina no emfiti prokope enko wise but ayeden ya enyeman bi etimi tete efri ye homa ye hu se oh edipa asumasi that at least obaye no enema akoyi hwe empanifo bu bebi se wahini bu wo ho a ye de ni bedi ade a ne ho mfra mampo etimi bubu bode wahino ye de ni ebedi ade no ne ho amfra ma no eseye ne ma bebi etino enya me nwanwa Mahama asofofo adifo evangelist obi aka oh Mahama na eba
oye nipa oye collect so ati asese wo ba oye ni monyam so say just oba obedi a o Ghana president won say e ni monyam hye efe but anya ne na nyame wo hwehwe nyame hwe say ye hu ebetoye enye ne ye enye ne oye gentle enye ne tintin ne brand nipa no etie mpo no bema osuma dwua eye oye tia no bema osuma dwua no tie bia no but nyame hwe say oman Ghana no peace asumdue abebem because ye asumdue na chichire man. That's it. Me Prophetess Emelia. Odifo by Wakasa Kansem say when it did ye dinkomona ye dinitia, obehunu bibia wakasa at the aircro. They be a mecatcher say, Amayosem, no one ye crui. Intimin too free uncle for be crum be ye dear. Intine dear, a better wadrini, the better madrini, and no, and a yebopinison for ne ibusa wamo. Mami Musao, Mabuso Asamba Kuba, Mamusa we answer briefly. Yankopon, what Jenny Pemoja as sacrifice. Yankopon, or Nipa, first met to Tassam Grana, and yet, until we did the bar, ever share a name, one say, or cut oh, so obey you soon at the convert Bibia. One say, Abraham Grano, or Catherine is on funny basic and go bar for thee. Once Abraham's to one among. I nipa we nipa but to one among and so do baby Yankopon team said in friend one vans and Gakulano. Abuana na machichiri ndawo nti enna ye de abua emoja ana ye sacrifice. Yes, but enna no sunsun dwuma no akodo nse nyame sunsun dwuma na ye different yo. Because sunsun dwuma na at times we go how ntine mebias Yankopon sunsun dwuma na ye different but enna no nsam sunsun dwuma na met make say yakoba nyame de ekora. And the adosu. As some no crana na make. So what I say, and the boys have when I'm here when I feel glad I feel any year do call pan in 4 years in the year or man Ghana and a day. And yes, what do you ever dear or mine no sir the old king to say in Yankopon nipe and the sanka you were John Dramani Mahama ever sign Ababium. We are bad time. Yankopon nipe enanka eye yura Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mami amane sa amaya me buafu nyame atwene hu afro man ni mu na de etutu o man na nsenya e wo mo ba ye enya 3 months afino all 3 months mami wo hwe ennyoma esisia mami mbusa se eye kwa ana se tesen because we say what catch him say as a ewa to say badika kamasi nyame ni bumfuye dabi yo ana won train hu nso mfuye ho oda so ye ho and dey this ne problem say ono no Nyankopon o se wonna mayiwu ti wo ana mayiwu say ye wo ana mayiwu there is no mistake ana mistake ni baba ko enya ne passion how bromo so mama ma yen so but me say anyama kesi e beba o man Ghana no asema me kan mun fanto wow e be dis anyama akese no ho komo say enu akwara de anyama yi kyerem kan muntu akata o man so ende ya bayi enkomo na ye wode ni abotre ma me wate ni abotre for mame aha ya Shanti Media safi ena wa join ya subscribe notification bell no boso mame like na fe sign share ma from we teach in the bench prophetess say nyame adan no mabiedi e de akire no eno na ya highness ya bayi we are waha on the right time ya bayi mame sanyame ebumfu wo manya same me mame ne o watire me se me nkofa ade eda hayi manko ena makofa ade foforo ena me de abrawo mame say wo obufu ebi asa ada no kura wo mame eduane ni enti sa wokas nyame bumfu ya ende de ekoso wo man ni mu no eye hwan ye bufua eye hwan asotwe ede a hwan na atwe aso hwe on say Nyankopon ni buchefu ana was o maame asoma na wankwa oye den osan obatan but ye wo asotwe bi wo ha etwa se ba sa asotwe ne beba ebeba wo man so yes ende nyame bufu because ono no ne ono no pe senka asumdue ahoto ebebe wo man nese mo se mo mpe nese mo pe different thing there se no de mo ana mama mo ko kwan se mo mrenti ye wade bu wo ha
exchange etwa se enema bitimi ye exchange na enipa ne mu bi etimi adwene mu bi etimi bi na yesua enema bi wo wo say nyame ni munyam de edina yes etwa se nyame ene munyam bi etimi ede adi yenhu nokure adifo nokure ene entoro fo because nyame nya mistake se nyame se wo na mayiwu na wajiwu nokure mu kunkunu mu nokure ahote so na se wabade a esi de na emprempre enyenya 2 months impo from say 1 month na emre kakra na se 2 months impo a na se nyema ya start ebuka 1 month na break kakra say so in 7th January yeah and I think Sunday 13th yeah unse anigie na too much anigie na eba vote no so ye overdose the akabrofo overdose vote ni de na overwhelming na no dey how kura mebusa asem o mo and me no wons unse entina me ga say sa parliamentary sunsun sem edru wa wu na wo koto aba no wu nipa na wo koto aba no but enye nyina na ye koto aba enye nyina na ye nipa ye koto but wo be hu nipa so ye nipa wo be hu nipa kwa se bia wu ni mo no ensuo eye nipa beto aba enua aboso nsamanfo ehunhun bia beto aba enti wo sacrifice na ne woni ema na makoye ye na ade no eno anso wo mo no so no ensuo mu enwene ene nyina mu nyina so baba be ta wachi ato but ne nyame a percent o man ye mfa no enye no na ye no yakofa nye ye dwense eye kama ene na ye de yakofa mama na oba bonten da ebe ka kire o man ni se nyame se opeba omia me no time na anyema e start no me hu ade bi but mentimi amekasa wo e wa fadi ya why nyame bone oditum oh me nye nyame bone bibia mu ni se wo se empaibo nyame timi de echew enti wafom no enti o chew de ande wafom no ana wonte ase fom se o di bibi kire wo se koka na wanko kan a big mistake wan we ko onye bibi nkire obi yes yes na one thing is say oh my Ghana no de bia me asem we say ye kasa nye ye pe no eno na yensa aka enti twa se anigi a ye de bose anigi a ye de hia kwan anigi a na ye de seresere e bonnwom ye etwa se ye de se anigi na eni ba so obi asu etwa se ye koso ade anigi na se boni papa oni e ba bia ye nyina na eti me enkam me to ekra no me ni to say me NPP ana me NDC ana me yibu so ati say enti no me obi a adamusa because me so me gina me bom pa me obi bia se ne wo ba no nyame nka na koma so ati say enti say ye sichinchina da ye pe eno an ye pa nyame de ono de se o de aba but ne twa se yensa sum ene yensa eka no ana eno na yenso ya de yenya no so ati say mame ebra ben enna ye beto aba ne mu no ohunu se de mehunu sunsun mu die enioma atane efiba omi afa ohunu sa de enioma started dane na adifo ni bi enioma dane pa serious a free 6 months a day kom ana enioma started edane free ba omi afa na se dane ba omi afa edane e free ba omi afa na ejina ba omi aso and ye mu wa 6 months de say mu wa ka me chiro ntina me chiro say adifo ni mu bi ebi so kire say 6 months ba no ye bewura abato mu no na enioma mu se sama ba omi ankrofo ni ba no ade ne jina ba omi aso e free ayi ni so saa na ejina ne so saa 6 months na de pa no ya de beto abayi mu a an asema na make ana niema ye de edane free no once eti ne obi ankina mutu eden na wo mu eden na NDC mise ne menye wo hensema mebusa wo no eden na amanyoko NDC fo ye because mama ye yakwa interview bebre ye wura dwom ene omanfo dinkomo ebuso mo dodo na aka so meto NPP eden na ma NDC fo ana eden na NDC fo ye ya omutimi edinya voting sa unprecedented sunsun adwuma obi NPP ni but osole so okoto aba ya ma NPP ebedan na akoto ama NDC obi NPP ni onkoto aba obi nti so obi ankoto aba na nche se chinchina twan wo ye NPP ni na ankoto aba there obi NPP ni pa okodila okoto aba ama NPP but okodu na okoto ama NDC
Sunsum no den wo sunsum den no omo ye den. Entina ye kan say sunsum sem no emu edu ye kasache no ti sunsum ase. So that emu edu ye kasache no ti sunsum sem ase. Abusua enzamu koso se unyan ru social media no so awon obedwen se wasem emai but se wunya koso baako mienu obehunu se nsem koso ma me enche ne ye de nkomo twetwe no ye de bebe wiye enche ye nse bre ene ye bae no ya bese wo bre kakra ya bese wo bre fa cheye ye bewie ye be sign eno wa bedi nkomo foforo betim bese me hunu se o my Ghana mami ye ho beto ye ebere bi beba o my Ghana ebe fa ntuma pe fra ye ho pa de ntoye chemekase ye ho beto ya na ye turo ye ho de entoye oh yes entoye kura gise niema asesa niema be asesa gise nipa foforo aba se ye NPP o ye other party so atase NDC na obi beka se mompa oh de bi nyese NDC na bi obi mpo ibi kura na ana onse mi dikadi ebebu obi be show se oyini bu wo ho a obedi ade a na ho mfra mampo no etimi bubu bode so atase enye se bi a chinchine twanse nyame ayi ba wumia nkwonti se ba wumia no eba na se ofiri so a obi foforo nyame enka da bi entisa so atase na emom no onse mete kura se sofu bi kura be kan se oye sunsun djuma bi kura butu NPP fo no so ana ama wo mo anye de anwini onse we sensem nyane na mete a medwene ho se nyankopon wo sa se nyame na ayi no wo na wo ka se nyame na yede ayi no wo sa be ka se wase aye sunsun djuma atia ada party bi asofu be no oh ande me monidi ayade a social media so na asma me kai se eya ma me mblem mo kakra mo ka ho ena nyame edwuma no se nyame bufu a ho ma me mo na mo be bre pa o wo ya we mo be bre because die wo hu ena we enye sunsun asa wotie sofo ne ba ba mfra mamu no be kai entinya ade a yesu asema wontimi mo ono a na betena no kai se de be ya nkrofo be hunu se wei difo ma me ne ye hunu se wei ne kai because ono ankasa wan fa no wonsi oba social media no be kai enti bia me hwe bia ma hwefo nhwe sofo be ya osimentimi nka wa ma social media but phone call kai yes ena omubisa na wa kan sasa FM social media yes enya FM say FM dia do no ya kan se nya teni nyina ne se on se bonsam tumi ana nyame tumi nene no tumi mienu edi aprapre nyankopon nye chinchine twan ana wonye menti ase ana wonye twat ase enti so hwe ne mo free se mo ni gye ho too much na makoma wo mu no wo ja ma mo na mo pe enti so man Ghana no pa se ye ho beto ani pa de ene lala because anyema kura asha ase ntem so obedi ho adanse anyema asha ase ntem a ye tete ese ye ha ese sidie na ye sire na ese ne obi aka na noto ese obi emunemu na nanim obi na ma wamuna asire na wasire bi da ese wo sire na wusu etiefu amudwa o man Ghana se munim na esidi a bibia si o man Ghana se obi na ma no wamuna o man no mo sire nyina se obi emuna obi na ma na ese odi serious na ye ba na wumuna se na obi na wamuna se udim se wan charge o phone Pacho. So this is what Prophetess Emelia has to say. I will tell you more. Just Mahama ebe confess na akonya no na enye Mahama dia. But as of for no ne be kika nsem ye nemo sunsun eda na akonya no Mahama. Mahama ewe ne ba. According to Prophetess Emelia, these are not my words. Ubetu atrewa dwene e wo comment section. Aha Penyah blog media. Background.